Oh, really? Yeah. Okay. Well, okay. Very cold, yeah. Very cold? Yeah. Wow. 자, 히말라야에서 내려온다는 This is white water. White water. Yeah. Came from Himalaya. This one natural water, yeah. Natural water? Yeah. No make anything. Oh. This one is Sheti gauze, yeah. You see. Belly? Cave? Sheti gauze. Seti? Gauze. Goats? Sheti river gauze. Oh. Yeah, very deep, yeah. Okay. Oh. This one is Sheti river. Seti river, I see a This one river. you see. This is very deep, yeah. Wow. This is Yeah. natural, yeah. Natural. Yeah. Oh. Very deep. This water, same. Same. Yeah. Okay. But this going to hydropower. Another. Make to electricity. Ah, that's why this Yeah, one. this Wow. one using, yeah. Oh, okay. 손을. शेती नदीको पानी अन्नपूर्ण हिमालबाट आएको पानी यही हो आज 80 सालमा कस्तो झन्डै चलेको थियो टाउको पानी हेरेर गङ्गा दुध गङ्गाको पानीले सबैलाई मिलाउनुहोस्। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। जापानी कोरिया 한국 사람이에요. 예, 안녕하세요. नेपाली ह्याप्पी न्यू इयर। Wait. सधैँ यस्तै धमी सेतो हो भनेपछि त सधैँ त्यो पखालेर ल्याउनु 네, 방금 저를 찍어줘가지고 이렇게 여기다 찍었습니다. 네, 그래서 세티리버를 지금 간단하게 구경하고 있습니다. 이건 알지는 못했는데, 아주 깊은 골짜기. 이야. 많이 급한 거죠? 많이 깊어. 깊어. 하얀 물이에요, 하얀 물. 예. 그냥 뭐. 여기 어떻게 왔어요? 친구랑? 예, 친구랑. 난 네팔 사람이요. 네팔 사람? 예. 저기서 한국에서 일하고 갔다 들어왔어요. 언제 왔어요? 약 4년 정도 됐어요. 4년? 한국말 잘해요. 그래요? 예. 그럼 다 사진 같이 찍어요. 예. 그럼 여기 누구랑 왔어요? 와이프랑 예, 아기도 있고 친구들도 있어요. 친구도 있어요? 예. 어디에 살아요? 포카라? 아니, 가면 사람이요. 다툼한 사람이에요? 가면서 봐요. 일로 와요. 만나서 반가워요. 예, 잠깐 사진 같이 찍어요. 사람들하고 찍습니다. 자, 세티강을 구경했습니다. 덕분에. 자, 지금 투자 의식을 준비하고 있습니다.
부자 의식을 즐겨보겠습니다. 한국 사람들하고는 저밖에 없습니다. 부자 의식. 부자가 지금 또 수령을 좀 건조하고 있습니다. समाजमा श्रद्धालु भक्तजनहरू भगवतीको आरतीमा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले तालीले पनि साथ दिनुभयो।
समागम श्रद्धालु भक्तजनहरू भगवतीको आरतीमा सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूले तालीले पनि साथ
जय बोले विन्ध्यवासिनी माता की, तलवाराई माता की, भद्रकाली माता की, सत्यवैदिक सनातन धर्म की, समस्त कर्ताजनहरू की, समस्त भक्तजनहरू की, समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको नववर्ष को उपलक्ष्यमा आद्याशक्ति परामम्बा भगवती जगज्जननी विन्ध्यश्रीका चरणारविन्दमा आरती अर्पण गर्नका निम्ति आज तपाईँ हाम्रा समक्ष उपस्थित हुनुभएको थियो। काठमाडौँ कुलेश्वर निवासी दीपक मास्के, सङ्गीता मास्के, सृष्टि मास्के, सन्दीपा फैजू, सानवी फैजू, रिदान फैजू, समस्त मास्के परिवार एवं फैजे परिवारको आद्याशक्ति परामम्बा भगवती जगज्जननी विन्ध्यश्रीले मनोकामना परिपूर्ति गरून्, यही हाम्रो भगवतीसँग प्रार्थना छ। र यसैका साथसाथमा हुनुहुन्छ पोखरा रानी पौवा निवासी ईश्वर प्रसाद कर्माचार्य, विजया कर्माचार्य, इविक कर्माचार्य, जुन कुमारी कर्माचार्य, इमान कर्माचार्य, विवान कर्माचार्य, समस्त कर्माचार्य परिवारको पनि आद्याशक्ति परामम्बा भगवती जगज्जननीले मनोवाञ्छित कामनाहरू परिपूर्ति गरून्, यही हाम्रो भगवतीसँग प्रार्थना छ। र आजको यो नववर्षको सन्ध्याकालीन विशेष आरतीका समस्त कार्यक्रमहरू यही समापन भइसकेको छ र भोलि शनिबार पनि विशेष आरती ठिक 6:30 बजे सुरु हुनेछ। श्रद्धालु भक्तजन, भोलि शनिबार विशेष आरती यदि कसैलाई भगवतीका चरणारविन्दमा अर्पण गर्ने इच्छा जागृत छ भने आरती गर्ने गुरुहरू अथवा पुस्तकालयमा सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै आफ्ना बाणलाई भगवतीका चरणारविन्दमा अर्पण गर्छु। अस्तु, जय विन्ध्यवासिनी।